I ljudi, evo nas u video, znači prije videa, lajkujte svi video, pretplatite se na kanal ko što sam vam obećao, danas 24 sata zađevam svog brata, tako da like dole i napišite kakav komentar, to je tu. Idemo u video, nama sad. Šta je? Ja snimam vlog. Spazite ljudi. Može, tač. Nešto? Daj nešto. Gdje ovako stavi, siđi ti ono kao, možeš ti pit ovako kao, gdje ovako. Ne, ovako stavi, skroz malo. Još tamo, gdje ruke ovako, ne znam ovo, ovako dole ruke. Tako. Gdje se? Hajde ovdje ja. Gdje sta, alo, konju? Gdje skon čaš prosuć? Gdje makni čaš? Ljudi, evo nas nazad, brat je tamo, tiše da me ne čuje. Sad ćemo doći vam, ja ću ga probat, prepisni se malo, ne znam da će se sve, a probat ću malo. Ostanite još video, ne znate šta će čekati. Da radiš, konj jedan. Pa ljudi, brati, sad jeo i ušao je već, znate, ono malo popodne kao ovdje da odspava. Gledaj šta imamo od kaškljutao, sve kad uftim lupet, sad će imati cijeli stan ovdje. Ali polako sad tamo crne, ne znam će se vidjeti, ali potruču se da izeditim klip toliko da se vidi, tako da možemo krenuti. Ne znam gdje ću nastaviti kameru, sam malo. Polako. Sve je crno, sve je crno. Sam malo moram kameru nastaviti. Uzmonimo telefon, je Boga. Sam malo ovako ovdje. Ja ću digati malo levo. Run. I evo ljudi, napokon došao je kraj, vidjajte šta imam, pijano za brijanje. O, ima da gori sad stan, šta sam ću reći. Sad on opet je lego, znači zaspao je, sad je oko 5 sati. 5 sati sad on lego, sad treba da ustane, kao da ode vani malo. Tako da idemo sad tamo u sobu. I sad kada ga pošlicam sa ovo pijano, sad ću, tako da idemo u video. Evo nas ljudi, viđajte ga, ne smiju ustati ovdje postavljeni pijana. Ljudi, to je to, ako sam vam video sviđao, znači lajkujte nama, proplatite, idemo 10